Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memuntuman na kita niyo mga katotay mga orang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah. ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mahuli mga kakasising kami hatiranan, unaring hakatan, tukbal na tuin, pupudji-pudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta pagsukur kaniya, sin mga waktu amin kiarhil kato taniyo, supaya maun antara nato in parusugpatan amuin kakuyakan niya amo na in pagpatumtumpiatumtumiha antara sing kita niyo. Lata dahing ha mga tiranan ini na makapusok kita niyo sin bunga sa rayaw-rayaw amin kahampitan na to dito hadarat sinallahu ta'ala ha adlaw kana. Dain ha mga pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin na nawag-tawag kato taniyo sin hinang marayaw amo na in mga hinang longta dimihil kakuyagan pagkahitamano siya amo sa kakuyagan amo na in kalabiyahan sin pagmarayaw dahil mga pangadatan sin Muslim amuin yubuan simpag-iman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala piyapakay nila in uno-uno pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikabaak nila karayawan di halaw man sin gumiini ka na matarang kanila in gumiini biya sa pantun paglawakan na to sa jasin amuin mahinang na to lutuan ng dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalabihan sin pagmarayaw maksud pahikarayaw bukon sadya laungta amuin kakilahan sing kita sumagawa katan manusia amin wayroon laungta pion bang tungod paparkala maghinang marayaw in mga ini sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu bainan nasi sadaqah. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan luluatan sin manusia. Aun doon haon laung ta sasarakkahan tiap-tiap gumuhain matasuka sinadlaw yaon. Sata ding hamin hadis biyata doon hay ni riwayat kabaakan sing kita ha kitab Bukhari laung niya ya'dilu bainan nasi sadaqah. In amoy in makarihil kau kaadilan harwa manusia inyaon mawista kay mo sadaka mayta. Sebab biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap manusia aun tiutupot sin Allah Ta'ala mapatut niya itukbal paginhawabaran niya suko sin ginhawabaran niya atawahak sin baran niya pabaran niya amunain pagsarak ka. Nain sarak ka biyata doon hay ni laun ni ingkatan luluatan sin anak kapo Adam subay mo ini kasarakkahan tiap-tiap adlaw. Naimbanus sin luluatan sin anak kapo Adam ini bang muurulon madto-madto itungon na mabot siya tong gatustag kaanuman in katan sin luluatan amoy in manjari siya yaon ini sarakkahan sing kita tiap-tiap adlaw. Nahambok siyabot din dito tulong niya amoy in magpaadil kaw haantara sin dua tao ini ato mabista-bistahon kay mo sarakka. Nasabab ini amoy in supaya makakawa ka o harap pabaran mo. Amoy in kapatot sin baran mo rin kay mo. Aun din hayni tiyayud tud kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa ta sumud siya ini pa ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in mga ini, kalabiyahan sinhambuok manusia, papagkahin niya manusia, amoy in makarhil siya kakuyakan doon na ini antara sin siya iban sin, tay manghud niya, bistahon kaniya inyaon sarakka. Nalong niya ron haon, yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu 'alayha sadaqah. Amuin mag tumabang kau hambok tao bihan amuin magpindit sin diara niya bihan ganta niya hiluan pa sasakatan niya bang biya mga sin nakaunayad tulong taon sa sakatan pura naka atawa unta naka atawa himar di ka tulong takawaw sapi karena yung mga ini iusal piya pakaising kita pagluanan sin mabugat karena di to kakausan sing kita hibutang paaba kata sa katantanin katansin kabayaan tadahon na sabab yan daing ha mga nikmat dirhilan sin Allah Ta'ala amuin piya panjarihan kita sin mga ini katanta na supaya makarihil kato kaluhay hakabuhi iban na supaya makapangannal kita
sindayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ha manusia biya kato niyo. Na ini amin imiban kau hat kau magpindit, magluan atawa magduhal sin uno-uno na luluanan sinhambok tay manghud mo bihan, bangaon hipagbak mo haraan bihan, kasabuhan kau yaon, isa-isa niya, di niya kakausan hinangon sinisa-isa niya yung mga kapanyapan niya, ang pakaw timabang doon haon, bistahon kay mo sin Allah Ta'ala sarak ka, inyaon, sin ikaw, paginawabaran mo, karena kapatot sinbaran mo insubay ikaw makasarak katiap-tiap adlaw. Bihad to indeng nga mga ini kaluhay. At tawalong ta kalimatut tayyiba. Mga kabtangan marayaw. Aun tao doon haon ipaglanggal sing kita. Amin. Aun waktu bihan di niya mahinang ingkabayan niya hinangon at tawari matuktudyo impikilan niya pahambok pakarajaan ang pakaw da karhil kabtangan hika dayaw sin ini kahalan niya at tawahi katulad dan niya madto pa amin maksud niya panahon maksud niya hinangon inyaon katantan mahinang yadto sarak ka sin kita paginawabaranta. Nabukon na jabihan, misan namin mag-amal, amal tiyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon katan bistahon kato sarak ka. Al-kalimatu tayyibatu. Wa kullu khatwatin yamshiha ila salati sadaqah. Misan in manaw kawiha, namin tiap-tiap tikang mo yaon, harap pa lugal ini pag-iibadatan biya na si masjid karena imaksud sumambahayang inyaon ini mahinang yaon sarak ka sing kita pa ini ginhawa baranta. Wadallu tariq sadaqah. Amoy in tao nalawa siya ring ha ini lugal karena bukod niya kabiyaksahan ang pakaw nakahindo kanya bang siya harap pakain ini manaw inyan katantan sarak ka. Nasa babid to in mga pakarajaan amoy in ini lang tahabistahan tabi alo paragbos siwi-siwi na hinangta bang ini kataan hinangunta karna sinallahu subhanahu wa ta'ala bukon karna hasupaya kita mabantog bukon karna hasupaya kita launta ini karihilan sin manusia biya mga ngan na inyaon katantan bistahon katu amal sinallahu subhanahu wa ta'ala. In mga ini, sumud siya paamuin puunan sin pag-iman. Karena in pag-iman, mataud. Aun doon, riwayat, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya, al-iman bid'un wa sittuna aw al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. In pag-iman laung niya, aun doon hambok riwayat, kaanuman siya, laung ta, bang ibarat biya mga irarahan niyaon atawa uno-uno na, aun siya, syu'ba atawa papanansin, initaod sin pag-iman niyaon. Aun siya kaanuman, aun siya kapituan labi. A'laha amunain asyahadatain. In sa taas-taas na pag-iman, amunain, pag naiksaksi mo pa Allah subhanahu wa ta'ala,
sinsiyara in mapatot pagtuhanan, way mapatot pagtuhanan dugaing isa-isa niya. Karena in Tuhan hambuk dah. Mapuas daing kaniya, di siya mabista Tuhan. Katahan piyag tutuhanan si manusia puas daing Allah Ta'ala, in inibukun Tuhan. Naamo ini. Asama beto, in mapatot na pagtang-ipunan sing kita, amuin patuhanan sing kita, murain Allahu subhanahu wa ta'ala, serta ini Muhammad, damikian in siya daak, sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo na in kahinapusan, serta pangu singkatan, karasulan, iwan kanabihan. Na yan, dahil nga mga ini sarayaw-rayaw. In sa baba na lang niya, imatatul ada anit tariq. In sa baba na pag-iman, amuin maglano kausin lalabayan, sin ikaw wihan. Dahil habay mo, sampay pa limyo, parang habay mo yaon, manjari kau maglano. Kataan sin makamumulaharan yaon. Ang pamulianuan, mahinang yato sarak ka. Makakita kau bagbagkas sa harahan yaon hiig mo. Makakita kau aon lumi doon, bihan, ini makasagdain tao, mahinang sabab sinika pamungmung niya. Ang pamunaig to, maigin, amuin, laungta, diin tao makahinang dusa, doon hayaon, bistahon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarak ka. Inyan katan. Na hati niya, in mga inikatan, bang mo kitaon, ay bukon sadya, in pag-ibadat, sing kita, makawatawat, doon sadya haamuin, ini, laungta, wiyadib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod doon, dahil ha mga amal magaan, maluhay hinangon, sarta inyaon katantan, malaguin, ini dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba yung mga katan ini, nasabot sing kita, mahinang sabab, hipanupaksin, amin amal sing kita wiyajib, wala tanasampurna tuod marayaw, dahil ha mga yaon, mahinang siya hipanupak in mga katahan biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo amin mahinang bistahon kato taniyo ibadat sintuhan na to Rabbul Alamin. Nayaon, amo na yung pagyanon lang niya, yumital ada anit tariq sadaka. In maglano kaw, mag-ig kaw sin, tuklang haran, supaya riin tao katunukan, diin tao palian, diin tao magmula, doon haamin daan lalabayan yaon, na inyan aun pariwayat, laungta in makahinang hayad to, paluhayon sin Allahu Ta'ala in lalabayan niya, harap palawon sin sulga. Yan inday nga mga hinang siwi-siwi sa sumagawa, inyan malago dito hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabihan, ini subay na to ini hipamiat ha mga kaanakan na to. Sabab luparagbos, hajaman na to ini, biya luparagbos, amuin, agad, di na magkahinang si mga kaanakan in mga biyado kaman, biya luparagbos, in mga kaibanan, mangusiba, sing kapanyapan, sing kaibanan biyan. Amuin, bukon na sadya roon ha, ini lokal niya, buat malaingkan, inyaon, bang makasasaw kaniya, doon hayan, himinang sinamin biya mga makamumula, paamuin, longta, makaliw na rin haamuin, biyaga ini, unuhan nila ini. At tawahibutang taroon, bukon na mapatot nila hinangon sa bukon na yadto, halawm sin, pagmiliksin sila. At tinaaon dukaing tagmiliksin, pakaradyaan yaon, amin manungod sugod bihan,
madto dimihil kasatuan paamin pagkahinyamano siya. Dahil mga ini, kakunahan sing kita magpaamusin mga kakahinang amin marayaw piyang marayaw labi-labi na daing ha mga ini pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga ini katantan bang mubiya mga kita-kitaon perkala siwi-siwi sa sumagawa hikahatol sin pagkamanusia. Amoy in dumayaw in parsugpatan mo iwan sin pagkahimumano siya. Bukon sa jalong taamin ibutang tana in ini Muslim sa jaiwan Muslim in magtulong tawang labi-labi na in kita aon pangdaig ta bukon siya ini biya sing kita atawa bukon siya nag-aarama biya sinarama ta aon pa isang kapatot nila roon kato aon pa isang kapatot ta rin to kanila karena in laong ta magpangdaig labi-labi na tuod nahangan si magpangdaig aon pa yan kapatot bang siya tay manghud mo at ini kampung mo pag ianun doon kampung mo ubusin siya Muslim biya dakay mo doon hayan na mataod doon hanin kapatot haan tara mo harap kaniya iban sin siya harap maun kay mo kapatot hangan sin in ka mo magkampung nakakunahan doon in parsugpatan amo na yung pag-ianon sila to rahim kakunahan doon haon in pag-adat in pagtulong tabang in uno-uno kata namoy in mapatot hika sannang sin paghula-hula sin kita halawm sin ini amoy in kasakupan sin kita roon iwan sin sila. Subay dumayaw in parsugpatan ta iwan sin sila. Narang siya on bukon mo sa kampung sa sumakwa tay manghud mo agama Islam na aon doon kapatot dua. Doon kapatot mo dito kaniya, kapatot niya roon kay mo dua. Hangaan in kamo Muslim sibo-sibo magtay manghud kamo. Bihan na ini inhukuman doon haon haturan sin sara subay siya magtulong tabang sin katan hikarayaw halawm sin amoy in kaya sakopan sin ini ikaw iban sin siya hambuk lugal na inyan katantan subay magtulong tabang dunhan hangan sin magpangdaig in hikatunia ikaruan niya narangin pangdaig mo yaon bukon siya Muslim sa sumakawa yaon ka mo nagdaraig uno-uno na inaagaman niya na aon pa masikapatot niya roon kay mo aon day sa kapatot mo roon kaniya inyaon suway mo hikatunay in kapatot nila doon hayan hangan in sila iwan sin kita naghang kalugal amin long tebutang tabi barangay yaon atawa baryo bihan na kakunahan niya to in pagtulong tabang dunhan na in ini katantan bistahon ka to amal sa lagu-lagu sinallahu subhanahu wa ta'ala hatin niya di siya ini malupas mataod din nga mga ini magkaluppas hinang doon hayan aon kaibanan magjato amoy magbugit sin lumiyaon ilarok pa laumad sin kaibanan nain mga ini magjato aon waktu mahinang sabab hikapag hiluhala in mga yan na subay kita amuin majaga si mga bihay ni pakaradyaan kakunahan tarin doon karena in
lamod dayng ha mga itong kato mahinang sarak ka, amunain hukuman wajib hatiap-tiap Muslim pagkain niya Muslim. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Amin dumaakaw pa amin hinang matarang hasara, inyaon mahinang hikarayaw kay mo, ataw mabista kay mo amal, inyaon sarak ka. Damikyan in manglangkaw, dahil ngayon ang mungkar, dunhan, mahinang day sa bistahon kay mo sarak ka. Naamo yan indeng nga mga ini kakunahan sing kita, dunhan, amuin tiap-tiap laungta, luluatan sin anak kapo Adam, aun doon bistahon sin Allah Ta'ala kato, amal bistahon ni karayo kato, dito mahasil na to hadlaw kana-kana. Amo yan in daing ha mga subay na to ayaran, di na to lupason, kana in mga pakaradyan ini malaggo ini hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Balikan ko hadis, sinahadis yaon, riwayat din kan Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu nafsin kutiba alaiha sadaqat as-sadaqatu kullu yawmin tala'at fihi syams wa min dhalika an ya'dila baina ithnaini sadaqah wa an yu'ina ar-rajula ala dabbatihi fayahmilahu alaiha sadaqah wa yarfa'u mata'ahu alaiha sadaqah wa yumitul adha anit tariqi sadaqah wal kalimatu tayyibatu sadaqah wa kullu khutwatin yamshi ila salati sadaqah. Ini hambuk dengan mga hadis, ini riwayat daing kabakan ini ha, ini kitab sin Imam Ahmad pagtawahon long niya Musnadul Imam Ahmad at pagyanon dini Ahmad ibn Hanbal na mataod dengan mga hadis riwayat amuin doon haon kiyawa sadyahin kahaupuan niya, dumakawain kamaksuran niya maluag, in kamaksuran niya damikyan, mahal ga pa Allah subhanahu wa ta'ala, na hasabab ito, suway na to, di lupason in mga bihay nini, karena lawi tuod, habya simbihayaon, amin maanad-anad na to, in mga kaapuan na to, amuin, labi-labi na, hajaman bihaon ini, in mga kabata-bataan, sumulig sila halawm sin dunya ini, dukaing na imbya mga kialalamuran nila. Halawman sin hibal sin manusia, halawman sin gumiini. Karena bihayaon, in kakitaan sin ini kabataan, labi-labi na, yan na mga cellphone yan, iwan na si mga kapanyapan katantan, amuin, laungta, kakitaan nila, diarasin kamaasan nila, amuin, bangaon dapat inyaon, na umapas sila, imingat, salta mag-ingat, sin, amuin kapanyapan, jima jato bihaon halawman sing gumiini. Ampay bata-bata bihaon, bang siya na anad doon hayan, na ando kaylo, di nakaatuhan sin taumaas, magpakay sin amuin, ini, cellphone ini. Bihan, maingat na sila rin sin mga taumaas, magpakay kaniya. Na ini subayra siya aon gantaan, bukon siya amuin, inihisabulak na jamad to, pa mga kaapuan, pa mga kaanakan in mga bihay nini,
subay rayad tuaon deng ha mga mahinang nila bukon sadya amin yaunin tiyo tutukan makahinang sila ray nga mga pangaddatan ini piang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyin ini bangta kahinduan may ngat sab sila manghindo bihan si mga pakaradyaan ni Karayaw makasagda sila hapag kahinila biya na si mga pagtamong nila biya na si mga pangaddatan amuyin kabiyaksahan nila roon halam simbay nila apabila sila makakita sin amin dugaing nain pakayan bihan at tawain kakahinang na sumagda sila pagkain nila bihan amin bata-bata sibu nila laong tahang ka pangumulan ni Bansin sila at tawa amin suka-suka nila unsing basa sinug na mga inikatan kakitaan mo makabidda sila ini apangatod si Mano siya dahil haamin mga jimat simusulig habihaonin kahalan at tawawi asin jaman na to ini. Nabihan mga katotay manghuran in mga inikatantan na ayaw na to biya mga baliwalaon laon sin mga magbibisarayan. Karena in kita kaya tuntutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kari kita palaw man sing gumini, palaw sin dunya niya ini, maksud magamal ibadat kita harap kaniya. Magtaat kita kaniya. Magadha pamiat niya, sa babaon biyabayta niya, datunganan sing kita niyo, karayawan, hamang nga sila umurul sinamuin, piyang daakan sin Allah ta'ala, labay, daing haamuin pamiat sindaak niya muna yung panguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mura-murahan biya mga miabot na yung waktu na to inshallah ta'ala harwaing waktu kalau maka ini ganap kita pangadyan inshallah subhanahu wa ta'ala hado kaing isab ini mudo na manghubaid na ako kaniyo waktu ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita